Ja sam se osjećao poputno brino kao Baćo Mitrić Pilane. Ni čak ni kao profesor, ni kao maneke, ni kao neka zvijezda večer. Osjećao sam onako kako se osjećam, kao kad s tobom sretnem u studiju, popričam, počekulamu i tako dalje. Ali mi je drago bilo što je to publika fino primila. Iako sam u publici vidio, meni je žao što to moram da kažem, vidio sam u publici mnogo liča koja me uopšte ne vole. A to je njih... A oni samo... Ali su vam aplaudirali. Jesu, to je neviđeno bilo. Eto, to je to ljudska naša pizma što ne znamo zbog čega se na nešto ljutim. Jer kad ti vidiš, sad ne govorimo o sebi naravno, nego kad se ja naljutim na čovjeka zbog neke sitnice, to je strašni sud, zbog političke, pravne, bilo kakve, koskarske, kladioničarske, dalje. I onda vidi da je taj čovjek vrijedan pažnje, ja mu dođem, pružim ruku, pobratim, izvini, molim te, ja sam bio malo